serious. Nti so mo ye no to tom na mo papa no betumi adwuma fa blasters no ma no. Okay. No ye adwuma no ma Ghana. Okay. Cobra na fe yensan to aso ha no mo. To aso preko. Abusiafo ye mama kwa banda no pai na yamfa mbra AHENKAN933 FM so mbra so sa gudie mu nsem kakra anapa ya bopo no ye de eba na fe bia so koyie e de ema wo abusiafo ni nyina ya ka entoma e de abani ene ye de agudie mu nsem a ye saka awa manone ena fe afisem kakra no ene so ye de ebre wo na bibia koyie e de ama medin edi kofi agiri eje afra brantie fa no aye foster support me ene anopai wa prempon opokuware ana fe kwabena ajenim the sports head we una eka emratia tese na no pe yaka ho de boma ye de agudie mu nsem no edi ebre wona sana me hye nsem na se de ma no kame hono fa se dansem en confirm ekunfi fori roofing system en na repair kunfi se me conference se so pese obo dan so ko de a koliko pimo e wona catch no beboa na fe bia koye edi ama se ba de se chance and found a size open and found a color open up say government roofing sheet aluminium roofing sheet nini na okwa benya biato alozinc and a feed ya kache na no ekunfi etuntobi etuko piem ona kache a obetonbi ade amount say osu da wie nya say won chance dada opeso obo so de mawa ekunfi se obi ne pono ade ato okọ na ni kwadi dwuma na mbo dan so kama enso enfama wo etu ni ekunfi ebedi nkoma kwene kopemu ewo eye achimoda oduru achimoda oni liberty transport no ene se omodi nhwani mu akona na bonsan kase no so ene obehu ekunfi fori roofing system na wakono wakodidwa na fe bibia koye ede ama no se estimate ni to de wa bie ne pono de ato a okọ no betena se na fe bibia no mo de ato na kwemu fra kunfi ewo sawo matufo so 0244 74 9913 0244 749913 and I say 0362 195307 0362 195307 offer a kunfi fori roofing system a wabajo so no wa ko didwa anaso ko pen chance papa e de akoboard so na we bia koye e de amount ODI electronics was me kan cho ende anopai say the TV do so poni na ye de aba ye de fridge ye de aba ye de deep freezers papa no ye de aba say gas cookers na opa ye de do so poni na bi e de aba blenders kettles nini na ODI e de biaba entifoni be kiremo e wa AHENKAN933.3 FM ha oba kase ope eye ODI afo anase eye obobo for amanfo anase eye general manager otuo achampon ohuna se obenya niam bi na fe bia koye e de amount ja pese otuo nkakra na ba no a oba de akwa eno so ekwan eda ho e de ma obetumi atuatua ebo ani a na fe ofo fridge no na ode ko na we bia koye e de amount oni ODI ampedifo ni komo na fe de aka cheni na oni omo enche 0550 900 600 0550 900 600 woni ofra sa homanya odi afompen fo baje so no mo ade nkomo na fe bia koye enso ade amount Ensha samna se enda no pemfemfem no ne emfa ema epemo ewo basa enkoma aka eba ene se abrante fa no Pierre Emerick Aubameyang ese no sinakan edema Arsenal boboko no ene reporter eba ene se one basa wiewie ema se abrante no watufa free agent okwa jamasi akan ene baso no boboko na ene enkoma aka ene sufo no mo eba na 8 months ene sa abrante ekwa kosi akan as free agent ene basa boboko na midimu nkoma aka no edi ejao na basa wa na ejina abrante fon Ousmane Dembele abrante no just an contract one basa e wono akadue na se bia aba na wieye empenifo e bo no to ho a se ko betumi stand contract no na mo boboba na abrante na dan niti dia to nchen na report bi ebaye se wan hwa abrante no obebu na katem e da che UPN mo na sunda anopai report amisa kan se abrante no obeto kwaso sia kan e da basa ye di musem no e di ejao ye Manchester United ni eni kuma akra enso mfama abrante kuma ya fan missing Greenwood abrante no wosina kan and ma basa boboko no na report aba ene anopai ene sa abrante fan eye missing Greenwood ene anase eye na otwum kakra no je se ensam bi for abrante se wakokoto mo na sabisabio woni ababa wo bia hye ne nada ama se ensam bi ejechi enso aba ne se sesia no eye Nike fo a je se omne no contract no sesia omoso omonto koso ene no endi dwuma bi ma je se ne contract ja one Nike wo no tinton time amatwem ema sesia no ene ma enkoye enso emfama messing Greenwood ene enkoma akra eba
ade musam no ade agyaw yempiemu ewo Everton ne ni kumakra enso enfama ukopiemu ewo ye Everton report eformo enso Barca Brentford Deli Ali sesia de okopiemu ewo ye Everton okokwesi akan enso ade amamu na ye report no sesensem kake fi akire enso Barca eso kopiemu contract ni ma Everton ene Tottenham Hotspur ekore se Brentford so tumi gina na so esi akan no maku aduonu enso ade ma Everton boboku na £10 million no omu kukuru adama aye Tottenham Hotspur ene enkoma akra eba nda no pay yade musam no ade agyaw yanko Newcastle ne ni nkoma akra enso enfama Brentford efene Demben Brentford no okosa contract no adama Newcastle boboko no £11 million ene sika se epiemo ewo boboku a efene Brighton ene sa Brentford no atufa akopiemo Newcastle enso ekodi ne nkwe ade amamu a ene nkoma akra eba yade musam no enso ade agyaw yanko Everton hwa ne ani kumakra enso enfama Brentford efan Denivan de Big Brentford no Manchester United ne Brentford na reporter eba ene sa Brentford enso kwakobo loan edema Everton £100,000 a week wa jegunu botom ne biakoye enso ade amana ene kumakra eba yade nsam no ade agyaw ye bafie na afie abedi afisam kumakra enso de agyaw ene anope ne kame ho ye fast dansem enko enfama enkasa fabrics enkasa no pay min kan fanchel se ebano entare anase materials papa dia wana katini na eye enkasa fabrics ena obenya de jere na so papa ne boro enso elfem se ebano suit dia opebia enye kotu a emu abontu we kotu papa se kotosha ye wedding engagement anase bibia no wo de kwa se ebesa fata ye pa ko de kopiemo ewo enkasa kati ne kopebito na bia ensu enkoye enfa ema kaftan matno obenya biato Italian cashmere obenya biato dasback ene dia ka cheni na Italian wool ene dia aka cheni na no wodi wani kiremu oye enkasa kachia obenya bakwato anase obenya bi so tu akoton se ope bakwato obenya biato se ope se otu koton so a obenya biatu akoton na fe bia koye ade ama foni kiremu ewo eye enkran na fe kokope bito nini na okopiemu oye Accra eye Mokola eya store number C403 ananso se D347 no uremu oye Mokola eso benya biato amone Ghana School of Law no ena ese omodi hwanimu ewo Accra Mokola okwa obenya biato na biakoye ade ama woni enkasa din komo ewo sa ahomato foi so 0243 422591 0243 422591 anase 0242 8767 80 0242 8767 80 wone enkasa fabrics edi nkomo amaje so na fe bia koye enso edi ama ye bafie na edi nkomo akra ewa fi sebin mo enso de ma yanko media ma ne ni kuma kan fe mo enso enfama na reporter aba ene sa brother for prince opoko agman brother sia watufa eda fi media boboko ni mo akope biere go stars ekosi akan enso ede ma ene reporter aba yedi musam no edi ajada bi biere wona ejina brother for Farouk Adams brother sina kan ede ma Diana Stars boboko no na nano pai enso mesaka enso sa brother no oni bi biere go stars egusu edi nkoma ese bia etomo abako jamo esiaka edi amama ene kuma ka eba medimu sam no enso edi agyaw dia wusi Taylor aya former player ene ma Karula United boboko no okopiemu awo Egypt ekosi akan ene ma Future Stars na reporter eba ene se Future SC forum edna Cologne ekosi akan enso ene ma boboko a ya fan Marek na bia so koye edi amano awo Sudan League ni ma ene reporter forum eba ndano pai yade musam no edi agyaw yamra na fe yeni kuma akra enso enfama enda no pay champion Foster ben papa te say ono an general secretary Adama Sports Writers Association papa efan echa success be ene ne din koba akra na enkomo twetwe no no na papa de atodwa wasi ewom se Ghana ye pe coach de efisi ohwe na gira match de anim na ese kankare po ye match pa na se ede anim na reporter pa no de atodwa no se wasi ma ye urase enkonkofa coach bia that bi no ababa no bosom ede tena Ghana so na se Ghana Blasters so ye konkoti ensama general secretary enso eretu enim ende anopai yako tournament aba Ghana for se wo mu ani Ghana for ye de wo mu sika ene wo mu ntoto so ehwe ye black se wo mu ani Ghana for ye de say enja coach na so kwa so onko but I must first say the position of government
and the position of the sports minister as far as coaching issue near concerned. So say aban ejinemu amagana for eti Ghana for so. This year I see a bebo playoff na see a coach and say a prayer na ya kofa anything at all. I don't think say see a prayer. Indeed, there's been instances where coaches abrofo abakrom ha be ye adwuma so mo je adwuma na to ho se e pam wo mo so mo adwuma yan so ani anytime a wo mo be ko bia na ye stop gap coach yen prayer enko fa coach foforo we ensama chese chaso sesibe the sports barrister ere tu enim no koso kasae wase esi adam rofu coach ne yempa biem enti ye local coach ne ebisanse se o ye local coach na e coach benkura ere betumi aboa Ghana Blasters na ekogotie ensama ese chas ose asibe ere tu enim ende anopai ye pese e kire se ye kumu ha ye nya Ghana ni stop gap obehwe ye team yi so amaye ekosisi ebebo Ghana ne Nigeria wi sabe many people feel say Ghana for ni nyansa the various managerial positions I war main football Ghana for na de dan entina chinchina edu coach na epese kofa Bruni. I am not opposed to an expert but kwanya ye fa to kofa Bruni sabi kokohwe abafo ada to yen so no mo be disappointing egi esika akono ana asitem arewo. Yes, we and someone say papa e fa no chaso sesibe enso ere tu enim na yamre na so enti ye ko na muma wi ba de akemu na no ebesa de abana fe bia so akoye ere ama obempo poku a eboye abrante e fa no kwabena agenim eboye foster eboye mesubidin ede kofi agiwi eje ye ko na fe obobo fe amanfo ato aso ede moshi ne be ni ano no money